Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay weta lawas na pauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Para ken ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda para ken ka. Nakitak namin adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ang nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda. Ngam na pudot mo tanti ulom. Disturbo kan tumat ngamin. Kasano ko disturbo ka? Kat awan mo tar-aramidem. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anyapay kanyak. Saan ko akasapulan dagita? Di nakmalapdan. No kayat ko timangtad kan ka. Kas kanayon ko ngay bagakan ka. Sanak ang mapukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa'y anak asawa. Anya? Oh, para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo, no niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta jay nakitak nga inigaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Oh, kukwamon. Kanam kit di. Kakaisunang adamang tad iti meriendam. No inal daw laang akasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo ka, eh. Amang ano, damot inlaok day dya lalaki iti day tamakan. Anya kung matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Si kakit di. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi Di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanaan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan nak si Marlon. Apay ka di aya? Agidantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi ak. Uray dagiti taksi. Napumpunno matlaan. Among si Marlon, jakon magustuhan ti kastang aramidang. Kapay ngamin napudot ti ulong kanya. Datantikit kita ang dagiti tattao dito kay Sada. Adaywan nakman. Ang mga no panunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanya? Adamat motor ko. Mapalin nga itulod ka ije balayo. Tapos idaglaang mat ije balayo ti pagababangak. Di mo ipilit ti kayat mo. Naimbagak ajak kayat. Jak kayat. Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga nuagselos ni nanang mau. Ay saan iti anya aga po nga agselosak. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabannog nga agluto. Adda kamutan nga agluto lakay. Silpon mo samat day jay Feli. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatang. Nukasta, adag papapansin kan ka ijay? Ituloy tayo kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Ad-adda masurunak iti day ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? 8:00 manang lay ka. Apay ka di? Ay, makigidanak nga rudan kan ka. No kasta. Agawid kan manang. Kapilitan Amumot nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit ti Manugot makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga gawid ka. Mabalin ka diti agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdatunak. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay, awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita? Para ka di kan kwa na day tasabong. Wen ko ma. Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga aglangan tigayim ko?
Mala daw lang basit, tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Edi suklatan dagiti sabong iti lamisan na. Sige lang. Ibagak to kan kwa na asika tinangtad. Man, tulungan nakman iti gayam mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Sino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ne, ada ka matgaya man, Feli. Ni Marlon, tinangtad iti day ta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, day lalaki. Mano abulan pimanan ngagpapapansin dya tao kan ka, Beshi. Pansin mat piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sanak pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakas no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa. Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kurso nadam da ang Marlon, sikan ti agpaaram kan kwa na. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kwa na, kat sika nga ron ti kurso nada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom, amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman na kiti sabong nga intad mo, Marlon. Ay, awan anyaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaok kan ka iti kalabas. Anya kalakit din aya. Okay lang, Dayjay. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asa anak ama pukawan itinamnama. Aging ga asaan ka pa anak asawa? Talaga lang, Pudno day tanging bagak. Isong aging gaita. At papapansinak latakin ka. Sikat talaga. Sige, agsubli akon iti lamisaan ko. Taamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibaga? No okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Awandakas ang mapasamak kan ka. Sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali a papananta. Uy, naimbagpay ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kuma, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso kumati mangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanyak. Ha? Day ta kinapintas mo? Awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanyak. Orayam laeng. Dumtang tumat laang ti lalaki ang maikarikan ka. Ne, Pele. Sino ta lalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka barog. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa dito Mangirwarak laang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kun tatang. Agtugaw kay kit di tatap nung maam-am mo yung mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak Kasla nakit-kita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Kunakon kay. Sa dino nga itinagam-amuan yu iti anak kaw. Kanayon alumabas ni Feli iti pagababangak idi, uncle. Kat tinagaplayak, isumot gayam ti pagtrab-trabahuan na. Talaga hamat ni gasat anya.
Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak ko. Masigurado nga danamnamam kenkwana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka, bakit? Pilang nga road. Ne, asino ti akin kuko iti day taasabaw? Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdat-daton iti anak ta. Wen, kat imay pay dito'y balay, idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaang. Wen, ada itsura na. Ken, nuugali ti saritaan. Kasla na singpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Na, kano gwapo di nakitak nga agab-abang ijay. Ay kat isuday jayin Ay kat sa dino ti ayan ni Fele. Ada iti silid na. Anya ti bagam kenkwana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunak kenkwana. Simangpag kayo matgayaman, nanang. Kasangsangpet ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amum kenkwana alalaki. Ni Marlon day jay, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo, anak ko. Saan amabalin ani tatang mula ang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamot ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, tao may tumanang, taagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day taken kwa na. Kasta, tapno maamamok mo't, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko na may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Ha? Apay? Kaya't nakaamaam-amo ni nanang ko. Isutisang kay baga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idi may kay ijay balay. O sige, okay lang kanyak. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wen gayam. Ibagam kay ni Arlene tagigiddan tayo amangan inton alas 12. Ilibre kayo itigayam mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayam ko. Okay lang kanyak. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikati makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Wen, nana. Kanayon ko makita ti anak yo, tunggal lumabas iti pagababangak. Ngam awan tured ko idi makisarita ken kuana. Jak impagarop, at tinagaplayak, kat isumat gayam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawunan ngagpapapansinak ken kuana. Agkape tayo pa'y. Pele, agtugaw ka man pa, anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Ha? Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyaktisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Ang mga no agawon pa'y ti sabali. Saan ka mapasamak day tananang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko mapapanin ti tawon. Manumutan ti tawon yu kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamutin awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit? Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inal daw samat tanakas ta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak ka dagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto tasyak, oray may sa awan pa'y.
Ay, unay kan ayam bakit? Dumtang tulat ta ka, day. May mayat lata no dumtengen iti kabiitan na panawon lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuririn tumanan ti papananday taasaritaan nyo. Nasayaat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mo't anay bagam ti kasta. Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma. Uy. Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mo't ket diti makunakkan kwa na, Beshi. Kas makita ket, nasaya at matatao. Kat, kaano nga ro dasong batam? Dahita tijak pa'y sigurado. No siyak ti si ka, aklo namon. Mapanan ti tawen. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan kat kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, ang mga no maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Awang gayam, sakbay amangan ta. Anda kumakayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano ka di asong batan nak? Aklunan nga ta ni Feli, ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intuloy ni Marlon tinagdaton kin ni Feli, ngem kasuron ti balasan. Kinasarita mo't ni Arlene ni Feli, kat naibaga na asan adakas, no ikan na iti tsansa ti baro. Kat dita, ininot matlaang alimmag antirik na ni Feli ken ni Marlon, kabayatan ti panagkadkadwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sa ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan, kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka, amano maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awin gayam, sakbay amangan ta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano nga asong batan nak? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di mariknang apanagayat para kanyak? Kwa, Marilon? Damot kit di? Ha? Kayat ka di asawan dayta? Nga awata mo ti ayat nga itatlaton ko, Feli. No aklunan ka, saan ka nga ta agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawya? No aklonen nak, ikarik nga awan to apulos ti pagbabawyam. Sige, aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, taaramidam ko ma, no anya tiing ka rin kanya. O gusto, friend, dakayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya,
Awan pa'y kaayan ayat ko. Ta kasi tinaibaga ko, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamat, nagpintas kan tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulak ta dumteng. Kanon tupay? Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabutengak nga agbaak. Ada ako, nanang. Ada in take out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay sus, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit namat. Ala, idisumdit taramanan minto inton madamdama. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Mayat ti isem mo ang naghawid. Kumusta ngay ti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day ta good news anak ko. Da kamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, da kamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaunay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ah, excited ak lang, anak ko. Kaya't ko nga min amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kumusta kayo matan kada tatang dita, manang? Nasaya at latamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo di manang. Oh, no kasta. Sinong batan na kan ni Feli? Wan manang. Ay na. Naragsakak ita manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre makita ken makaduak man ni Feli. Ala, tratuam anasaya at tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno maliklikan ti apa. Wan manang. Laglagi pagdagita ng imbagayo. Mayat ti kasta ka panunutam, ading ko. Agpadameten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunak manan. Ni ading munsamot di mawag lay ka. Wen, tatang, Kanya timbagana. kasta unay tiragsak na. Tainaklon kanon ti babae, anabayagan nga ararapaapon na. Jay kunam nga agnagan iti Feli. Wen, tatang, isumot ti sang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay ket mayat nga rudan wa damet ten nobya na. Idi pa'y nga ibagbagaken kwa nang agbirok meten iti manugangag. Wen nga ron, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, di adanton apo ko yo. Ket si kangay, talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damat ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ati urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon, nakita ka rin ka itay? Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak, ha? Kanamet nga minen tapno saan ka amabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay adot ti impaarabid ni buskan ka. Wan nga rod, kasapulan na kano ngamin dagitoy a report inton bigat. No amukla ko malita trabaho, tulungan kan. Saanan? Kabaalak matkit di nga aramidan. Ala, agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko Wan, kanak to inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agindi di. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din?
Kunak man no busy ka iti report nga aramidem, Beshi. Siyak pa iti kunam. Kabaelak ti ag-multitasking anya. Talaga mo ta. No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, mat Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon. No anya tinakitam ken nangag mo, di isuday tiyan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day ta abanag, Beshi. Agurnong kami pa'y Narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka mat, Marlon. Ay, awan ni Fele. Adda na patag-alakad na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Ang saan nga iso ti gagarak. Ha? Anyat kayat mo asawain? Kaya't ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yo, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga damakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Ala, agtugaw ka, taipapudot ko ti kape. Wen man nga rod, Uncle. Kaya't ko ti kapeyo dito'y kat. Native akape ko naman. Ay katuan na, taisumat ti kayat me kaninanam. Ay bagat, aglisi ka man, taipapudot ko ti kape. Apay, anya ti aramiden ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumat ti makiis-istorya ka data. Kasta. Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikape me, iti soon to be my son-in-law. Oh. Amom lakay. Isulaeng man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Feli idikit saan akasta. Ayun tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasimpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isuda kan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay ngay. Ang mga numangag ni Marlon, katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga itinaramid na dito'y. Nakis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalum da nagsarsarita ni tatang mo. Ala, ang mga no kumkompormimot tanti magbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan ang nangyarwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartag ng tinubyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasubraan dakit di. Ay, wanggayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon tun ti mangipila kadagiti apapeles iti opisina na panakitay? Ay katwa na anak ko, mabalin lata. Siyak tong timapan, tapno saan ka nga aglangan iti trabahong. Sika magayam day tabarok, apay? Agpatulong ak kumakada kayo, nana. Agpatulong? Anniversary mi kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kita nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya atulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo langan. Tapno saan kayo ang mabanog? Ay katun
Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo. Okay lang kanyak, para matitinobiyak. Nana, anya nga tati kayat na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya di tan, tinapatag kat nagkapo iti puso. Kuha ko ma, Nana. Okay lang ka di kada kayo? No ag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasar mo ti anak may. Uwan, no manugot kayo. Ay katuna barok, apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapul mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, Manang. Ket? Anya nga tati mayat a regalo para kin ko ana? Mabalin mat nga alas. Kas ko maitit kwentas. Ayam si kaman, numano ti budget mo. Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas? Ipadas mo lata, Wen man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensyakan, Feli, Saan ka masukon ita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik nak. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni boss ita. O sige, ano sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi ako ito maimbagana. Wen, okay lang ang kanyak. Maawatan ka. Ala, bay nga rod din, taginanak. Wen, aginana ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, Nagtumara ko ni tay. Sige nga rod, aginanakan. Ida po kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Nasayat metkit di no marabiyang kayo. Saan kami paingamin ang nakaset up dito Di ka madanagan. Ag-text saktukan ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awanan niya man na. Paypayapayan na kung tigayam ko. Idi po kung ti cellphone. Narigatan. Ang mga numakadlaw day chay. O sige, agyaman akmanen. Bye! Nagado ti in-order ni Marlon amakan bakay. Wen nga rod lakay. Ay, mga no saan tayo maibos na ita. Adapay matkit di bigat Ayon gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. At day jay ruwar. Kasarsarita na tigayam ni Feli. Ang mga nupaawi din jay anak ta. Siguraw. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, Nana. Ay kat, idepan tayo nga ruden ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat lang tiri daw, bakit? Wen ka de, danag mun ay alakay. Apay nga. Nakaidop mo itong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsapa pa'y laang. Tadaan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka sorpresaen. Kayat ko ngagbalin nga espesyal da ito nga aldaw para ka data. Kayat ko matlaing nga lain da ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me? Sigurado ka di, Marlon? When? Sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la kuma, tauman nugot ka nga agkalaysa ta. Umanugot nga ta ni Feli, iti kayat ni Marlon ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ting masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Feli ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Kasta unay mat aragsak dagiti dadakkel ni Feli. Katsang kadamagda no kaano ti kalaysada. Kabayatan na, plano ni Marlon a sorpresaan ni Feli. Iti umadaning anibersarida. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Will you marry me? Ha? Sigurado ka di, Marlon? Wen, sigurado ako. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay lakom ha, tao manugot ka nga kalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman aklaunay, Feli. Nangagmula kay. Ayun, bakay. Ala, rugyantan ti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakay. Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako, Nay Beshi. Nakitang dagiti ladawan niyo nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yung gaya man ti agkalaysa? Uwan, napagsaritaan min ti may papan iti day taabanag. Ay, sana all manen. Si kakit di man. Aklo na mga minan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manen tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Ang mga no isupay day tati pagsakitan tinakam mo kanyak. Ay, niya? Tatang, nakaidasara ko ni tikanan tayo. Tatang, Wen, nangagaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Laika, anak. Apay yung tatang. Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak maawatan no anya ti marikriknak. Anya, kaano pa'y? Iti agsapa. Kunak no nabanugak laeng. Di mo't lagkalman. No kasta nga rod, mapantayo adagos iti ospital. Ang mga nanyamot tinday ta. Awagam ni ading mo. Uwan tatang, ngam into madamdamhan. Urayin naklabiit, alaag ti wallet ko, mapantayo ni iti ospital. Oh, manang. Adda ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige, awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Jak mo't lang may pamaysa ti atensyon ko iti trabaho no adda sabali a pampanunutek. Kwa, Marlon, adda kami dito ospital. Ha? Sino tina ospital? Ni tatang. Ha? Anya tinapasama kini tatang? Kanat asim makit ti barukong na. Angam, awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ala, ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng. Sa dino tayo ni Marlon, Beshi. Rimor mat itay. Ni, saan anak pakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta. Dahito ti tiyaka mo. Ngam, nangag kong adda kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko no adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Itamampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak kaw. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan, tatang. may sa kumpanya ti pagtrab-trabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Nay, anda ka ba't gaya mo, anak ko?
Bala, ginanakan, tagidasara kun iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang kanitatang ti mga nanang. Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko niti silad ko. Kaya't kunti agina na. Ne, Ne, apay lakay. Anyat na pasamak iti anak ta. ay, uray siya. Jak amok bakit? Tilang amok. Kat saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nagapada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, Manang. Kumusta ni Tatang? At danas ka na mabayadan, ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita ak, Manang. Pasensyakan Kurang mat ngamin ti kwarta. Saan pa'y mat abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katak tumatlaan. Dakkel mat gayam ti babayadan, Manang. Win nga rod, angam anusantan tinapatag, agimbag ni tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak dita, Manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa kon Marlon. Anya ti kahit masawan? Sino di mawag kan ka idi na minsan nga aldaw? Dayjay. Sino dayjay kunak? Ni Manang Laika. Anya timbagana kan ka? Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak ka? Anya nga ron timbagana kan ka? Apay adi mo maibaga kanyak? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin. Diretsaan nakman si ka, Marlon? Pasensyakan. Nuen limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga rod dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni Tatang. Kat pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Anya? Apay nga rod nga italaang nga imbagam ti may papan iti day taabanag. Gaputa mabainak kan ka. Diyak kaya tama dismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka inton bigat? Apay mo't friend. At dadetyo ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat? Sumurotak ka ni Marlon iti ospital. Ha? Sino tina-ospital? Anya tinapasama. Ni nga rod tatang na. Jack amon, mano alawas gaya man nga day ospital. Inlimod na ngamin kanyak. Kaibagbaga na lang idikalman takinumprontak. Isumat lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod, Beshi. Naimbag nga rod ko man imbaga na kanyak. Nagilimod mo't. Inuray na pa'y ang makaungatak kan kwa na. Ala, kuyugom to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, Tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko. Maragsakan ak unay, ta sinarungkaran nak. Nasaya atak mo't latta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa nga umanan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyaman nak iti apo. Mariknak nga inot meten nga agsubsubli ti pigsak. Agpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y muta. Dagiti agbalinto nga apo ko yu. Kano ay ti kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mila ang ti panagimbagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kan tumaran nyo dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita am ading ko. Mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wen nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa lang, Manang.
Naksayan mo ti kwarta para kumaiti kasarmi. Ay, pasensya kan Amumat. Awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan no di si kalaang. Hamawatak manang. Imbag man, taim manugot ni Feli ang maitantan pay laang ti kasaryo. Jak pala na ibaga manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la kumaa. Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktuken ka. Isublik ti kwartam. Saanan manang. Agurnong kami manin ha. Naimbag kanyak, tawan ti asawa kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapay la kumatamawatan na kiti ipagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa'y lang ti kalay sata. Okay lang man. Sigurado ka? Wen, kunak lang arudan. Husto mat ket di. Tapno, dumakkel pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatam. Di mo mat nagayatan tinapasamak. Kan may sa, mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit takit tinta ni Romabiin. Sigurado nga agurura yung dananang kantatang ijay. Anya ti ko na, Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital namin ni tatang na. Katdakkel agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti pa nagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudon nanang, ngam kam amuklaeng, takaibagbaga namat kanyak. Kinapod na, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rud nanang, sapay la kuma, taaging bagmatan. Nay, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod, ngam madama nga agpapaimbag itan. Ay, ano kasta? Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin akatuga nga manak ko. San abali ti kwarta tamasukatan to? Agpada kayo mat nga dan iti trabaho? Makaurnong kayong tumat laeng. Kumusta nga'y tinapanan niyo idikalman? Okay, mat. Nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mat kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimuardan. Saan pa'y? Amang inton sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iji ospital. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya iti imparamid ni Sir Eddie Calman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan. Ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit di mat. Agpalpalakpak manandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudmumot, beshi. Diyak ilibak. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Rimor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan nga imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagngingi na ti agas na. Anong sama? Tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awag Marlon? Ni Manang Laika. Makapadahanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Kinatibkar. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ganiti direksyon
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Marlon Kinefeli, ti kasasaad ti amana. Agingga nakadlaw ti balasang, kat kinumpronta na ti baro. Gapu iti dayta, naitantan nga rod ti kalaysada. Nupay kasta, nakarwar matlang iti ospital, ti ama ni Marlon. Iti may sangal daw, imawag ni Laika kan ni Marlon. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapuwan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Sino ti umawawag? Ni Manang Laika. Madanaga nakit din. Sungbata mon. Amang ano napatagmat ti ibaganakan ka. Uwan. Hello, Manang. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay de fel ni Manang. Apay ka di? Umay ka man pa di ti balay. Makapadanag kamit, Manang. Apay ka di? Anya ti pagdanagam aya. Umay mo lang alaan ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daduma agastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka di? Makapadanag kamit, Manang. Kunaklakit din no, at daman ng dakes ang napasama kini tatang. No kasta, matuloy ti kalaysata? Una ang damatan ti kwartang inted ni Manang Laika. O sarandat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa iti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nakdayjay. Talaga nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakder nga inak. Aguray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Natroma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti inaramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sanggasat. Tain sukat na ni Manang ko iti baknang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti day taabanag. Napalabasan dayjay. Nakalipat matan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalaysayo kin ni Marlon. Wan Nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Ada intad ni Manang Laika. Apay nga inawat yu pay laeng kat dakil ti gastos da iti ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Tano di naawatan. Sigurado adagulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo Sobraan, Nanang. Awan makunak iti pamilya ni Marlon. Ta suportado damat ti relasyon mi. Ala, ket no agkasapulan danto iti tulong kada kayo, ay ket tumulong kay tumetanak ko. Wan Nanang. Subadan nyo ti kinaimbag da kada kayo. Wan Gayam. Kumusta ngay mat dagiti taraken nyo ababoy? Ay ket mabalinan ama parti dagijay. Mabali na makita, Nanang. Mala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Anya ti mako namin ti daytoy agam. Sigurado ang maibagay kan kadayta. Sigurado ka? Sikamot tan ati agpili, no? Anya ti kayat mo nga isuot ko. No siya, daytoy agawon ti maibagay kan ka. Sige, daytoy nga rodon ti gatangan ta. Manungay dayta. Siya kung ti agbayad, tapno saan ang maibus ti kwarta nga intad ni Manang Laika. Sigurado ka? Wan, idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apaggastusan tayo. Ada ka dinalayo a makeup artist para iti kalaysayo? Awan pa'y nga rod. Adam ang muka bakla. Siya kun
Manumat ti singir mo, Beshi. Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, beshi. Mano nga rod ti singir mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di oray makanlaang ti bayad yo. Wan nga rod, makanlatan Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan mi. Da kayo kat di man. Pudno ti bagbagami, beshi. Dayjay lang matiyam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel? Nang rona pa'y, kat dakkel ti gastos da Marlon, idi na ospital ni tatang na. O sige, ibagak to nga rod ka ni Marlon, ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, beshi. Kabaalan mi dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, nanang, tatang. Kablaawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Ne, anya nga itilinaon day taso pre, tatang. Lukatan nyo Agyaman kami manan, tatang. Awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy mo't laeng ti kalay sayo. Kahit pasensya kayon no sanak siguro ang nagsakit, amangan no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanag. Kasaan nyo mag-anagayapan ti pan naka-ospital yun. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Yan may sa. Okay lang kada kami ti simple akalaysa. Di napatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman una taman nakaawat kayo, anak ko. Marok, no okay lang kan ka. Ket ijay balay ko matipag na edan yaw. Amangan no saan kayo akomportable, no ijay kami ngagian, tatang. At damat kitin regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa baraok. Kay kayat mikit di no ang naad kayo ijay. Tapno adda kadwami ka ni nanang yaw. Samay sa kakaisunang anak mi ni Fele. Awan ti daduma amang tawid iti balay me. No di da kayo laeng. Anya manan atawid ti ibagbagayo, tatang. Kwa. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay laangan ti pagnaadan yaw. Anya ti makuna, Marlon. No siyak, okay lang, met. Basta komportable dananang kan tatang. No kasta, ijay kayo nga ron nga agnaad. Uwan, tatang. Basta okay kada kayo. Ay katuon kay kayat mi manan kaninanang yaw. Agdiin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nga trabaho ita. Ne, apay ngay? Nagmadi nga rod ti riknak. Ha? Anya ti marikriknam? Tsak mauawatan. Maululawak. Agpa-check up ta nga ruten. Amang anuan niya matanday ta. Agsagana kakit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulaangan ni nanang inton madamdama. Ta iso ti kadwak ama pa nagpa-check up. Sigurado ka? Amang anuan niya ti mapasamakan ka. Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagik. Agsaganak kanta mga numaladaw ka. Sa nabalit damot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglaengan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasaritanak ni Marlon itayan ako. Anya timbagana kada kayo, nanang. Tibilin na kat ipacheck up ka. Tamadi ka no tiriknam. Huwan nga ron. Maululawak. Amangan mo no agdadagsin ka na nako. Diyan ka mo, nanang. Mala, agpulis ka nga rodan. Tainta agpa-check up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang, nanang. Ay na. Masikog sa nga agpaiso ti anak ko.
Kumusta ti panagpa-check up yo, bakit? Hanya nga iti imbaga ti doktor. Good news, lakay. Hanya ti imbaga da ay ti ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikrik nana. Ay nanukas ta. Adan tumaten apo ko ta. Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. Nukas ta nga raw. Aguray talangan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbayag. Adan tumutin mangawag ka data iti lula ken lolo. Masikog kagayaman, bakit? Nag-text kanyak ni nanang iti agsapa. Ni nana nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit ko met ngamin. Madanagan ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yung tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangak. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y nga rod amabisin. Nagdagulit ka matan. Ay, ala, unin. Di ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan. Ibagam lang kanyak, wen. Nasayat mat na nakariing kan, bakit? Ni nanang. Nagawid ni nanang. Napan nagdigos. Agsublin to inton madamdama. Mabisin ka di? Ay, saan? Mapanak lang bit iti CR. Kaba alam ti mapan iti CR? Wan. Padadyak to ti anak tayo inton madamdaman. Alalayan ka nga rod, bakit? Marlon, karupropam launay ti anak yo. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang, numakita na ti apo ko na. Di mo mat ngamin intugot ni tatang dito ospital. When tanapan mat iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia iji abroad. Saan ka di? Wan. Iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to ni tatang O may to bumisita iji balay. Wan sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Intun bigat ti malamanang. O sige, ag-text saktukan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, adda ka di pagbayad yun diti ospital? Adda, manang. Bagaan naktulat ta, no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay. Bangan ka pa ya, anak ko. Sabaw man dayto yan, nanang. Masapul amangan ka iti nasustansya. Tapno adda dijin ni baby. Da kayo ngay, nahan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan ka idirabi si kamot ti makaammo amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama. Adda impaburekon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kitaam. Apay ngay, nanang. Awan mo't day tayo di kalman. Ay, saan anormal ti kastoy ako, Lord, anak ko. Makatawan pa ila ni bebe. Apay ngay akas taoy. Ay, masapol ang maipacheck up. Ipacheck up tayo nga rodadagusan, nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda, nanang. Magpulis kang arudan. Alaam mo nagitigabit ni bebe. Taditay amo numaadme tanak ko. Nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo. Tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas dao dagijay no awanta inton sumangput da.
Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko. Diyak lakit ti kabalan no mapukaw ko ni Caleb. Amoy madanabayang nga rapaap ko ti maadaan iti anak. Nga maapayakas ti matan ti mapaspasamak. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Aawan mo't dayjay di rabi. Anya timbaga ti doktora. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya ti maamuan da Feli ken Marlon, may papan iti anak da. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu ita alawas na pauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas kalpasan ti kalay sa da Marlon ken Feli. Nagnaadda iti balay dagiti dadakkel ni Feli. Nagsikog nga rod ni Feli, kat impas ngay na ti umuna nga anak da. Dakal ti pagyamanan na, gapo ta dakal ti may tultulong dagiti dadakkel na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Nana Rosing, ti sabali akulay ti kudil, ti apo ko na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas na napuluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya tinapasamak, bakit? Sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't dayjay di rabi. Ha? Kat anya ti magati doktor? Adda ka di sakit ti anak ta? Anda ka no nadagsa na sakit ti anak ta. Anya? Sa dino ti ayam ti anak ta? Anda ka ni nanang ijay ward. Kaya't ko ang makita ni Caleb. Bakit? Kumusta ti apo ko ta, bakit? Masapul ama confine ti apo ko talakay. Ay, anya nga iti kuna ti doktor. Adda ka no nadagsan na sakit na. Kat masapul ama obserbaran. Anya? Nag-awid aklaang tamangalak iti ulis nga usaran di anak ta. Nga maagasan matlang matkit di ti apo ko ta. Saan ka day? Wala kay. Di tay mapukawan iti namnama. Agkararag tayo latta. Panubok laang daytoy iti biyag. Ala, ingkaman kit di mangidadang iti danom ta ikargam iti termos ta alaak inton madamdama. Ala, anya pay? Inak mangisagana iti ulos ken bado, lakay. Sige. Ay, sapay lako ma. Tadagos nga agimbag ti apo ko ta. Mangan ka pa'y bakit? Sana ka mabisin. Diyak marik na ti bisin ko lakay. Asino nga rod ti mga sikaso ita anak ta? No di ka mangan? Mga anak to ka din ng mabisinak. Apay ay nagdagulit ka. Madanagan nga rod kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam tamok ter aramidak. Saan mo't amabalin adi ka mangan? Kumapsot ka no kasta. Pangaasim ta din nakrangrangan. Nagado ti pampanunutak ita. Saan kumamat akasta? Dumngag ka kumamat kanyak. Maawatak a madanagan ka iti anak ta. Amin tayo kat madanagan. Ngem di mo kumamat baybay anti salon at mo. Bakit? Nangyagak iti paboritom a bananak yu, Beshi. Agyaman na, Carlin. Agmerienda ka pa'y Diyak marik na ti bisin ko. Ni kitaam Beshi. Kaslaki mo tong kamatan. Diyak kami nan amunon niya ti aramidak. Ikararag tayo latta. Asapay la kumatagimbag ni Caleb. Ada ka asi ti Diyos. Awan ti amo ka na dagsa na nagbasulak. Tap na mapasamak ti kastoy ti anak ko. Agkalma ka lang.
Agbalin ka anatibkar para iti anak mo. Kan para iti pamilya. Kasano na saan na magasan ti anak ko? Kasano? Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo? Kas na ko nakitayan. Adda ka asi ti Diyos. Hello? Manang Laika, Apay akas ta ti boses mo. anda kami dito ospital ita, Manang. Anya? Anya ti aramiden nyo dita? Asino ti na ospital? Na ospital ti ka anak ka, Manang. Anda nadagsa na sakit na. Anya? Kaano pa'y? Hindi pa ilan na minsan nga aldaw, Manang. Idi pala na minsan nga aldaw. Ngam apay nga italaang nga imawag ka. Jack amo, no kasano nga ibagak dito yung kada kayo, Manang. Nadagsan nga mintirik nami itang agasawa. Maawatan ka, ading ko. Nupay kasta, agbalin kayo kumaanatibker iti asawam. Di kay mapukawan iti namnama. Wan, Manang. I-text mo kanyak no sa dino ti ospital nga ayan nyo ita. Agraman room number. Tapno amumi kan ni tatang no sa dino ti papanan mi. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo itay? Ni Marlon, tatang. Oh, apay ka now. Kasla danangeg ko nga imbagam nga ospital. Wen tatang, na ospital ka no ti apo ko yo. Ha? Nay, apay ngay? Adda ka no nadagsan a sakit ni Caleb, tatang. Anya? Sige, agsagana kayo. Tasarungkaran tayo ida. Ay, mabit lang nga raw, tagpalesa ka anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Ngam aging gaita, katawan pa'y nagbaliwan na balayan. Anya ngay kano ti sakit na. Adda ka no sakit na iti puso. Anya? Huwag a balayan. Ay, Masyanak nga rod amang kitkita kan ko ana. Tanagado ti aparatos anak kakabit iti bagin ay nakita nga rod itay. Ay nasurok la makatawan ti apo ko tayaw. Ang, ay, grabe na arigat ti mapadpadasan na. Wan nga rod a balayan. Hiso nga agkararag tayo. Agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Taumimbag ti apo ko tayo. Kasano nga yan ti trabaho, Marlon? Kapilitan na sumrakaklat, Manang. Madlaw anapoy-puyat ka. Kitaam ka di tilangam iti sarming. Wen nga rod, Manang. Kastamot lang ti ibagbaga iti katrabahwak. Saan mo't ngamin amabalin nga aglanganak iti trabahok. Tanong kasto ti aramidak. Awan to ti kwarta gastusan mi. Para iti panang paagas mi iti anak mi. Maawatan ka. Angem kitaam Agin na nakamot. Narigat no day tapay ti pakaalaam iti sakit mo. Wen, Manang. Atoy, awatem. Isupay nga igatang yu iti masapsapon yu. Saanin, Manang? Ang dapay kwartami. Awatem kitdi, ading ko. Para iti kaanakak dayta. Agyaman ak unay, Manang. Kalpasan di do abulan. Makaruwar tayo matlaan men. Pagyamanan iti Diyos, bakit? Sapay la kuma, tagimbagan ti anak ta, Marlon. Kas kanayon nga ibagadag iti dadakkel ta. Adda ka si ti Diyos. Mala, muto yan ta anak ta. Isagana mo nagiti gamit tayo, tapaumayan dananang kantatang. Ay, nakabayad ka ka din iti bill tayo? Nalpasan, bakit? Nasayat nga rod no kasta. Tilaangan agas na ti pagparikutan ta. Sapay nagingin na ti agas na. Kasta talaga, bakit? Tinapateg, agimbag ni Caleb. Sapay ko mga rod, tamalpasan day ti apanubok ti biyag tayo. Agimbag ko man ti anak ta, iti kasta, agsublin tumatlaangan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Agrubata ko, Nanang. Sigurado ka kaday akabailam tagtrabaho anak ko. Wen, Nanang. No saan mo akabailan?
Aginana ka pa'y. Amok asaan ka nakaturog anasayaan, idi adda kayo iti ospital. Kabalak pa'y nanang. Da kayo pa lang ti makaamo kadagiti aginak Naimas ti turog da, iso asaan ako na nagpakada. Nanak ko. Tadwa bulan kayo mo't anagyan iti ospital iti. Marlon, anak, agrubwat kan? Wen tatang. Balon mon sa matyaday di kusina. Ay, wen ngagpaiso. Nalipatak matan. Mala, orayan nak, tasya kunti mapan mangala. Kumusta ngay, Marlon? Nairwar ni matlangan iti ospital ni Caleb. Pagyamanan iti Diyos. Sapay la ko ma, tagimbagan ti anak mi. Adda ka di pa'y tumtumaran na nga agas. Adda, can follow up, check up na inton Martes. Nasaya at mat nga rod no nakaruwaran. Makapaginanamot langan ni Feli. Wan nga rod, dakkel nga rod ti kimutungan na. Kanayon nga min amapuyat. Kan basit lang ti kanan na. Nang runay, diadda kami di ospital. Talaga amay kawa ka, no saan mo abalay ti ayan mo. Nangan ka di ti anak ta, bakit? Wan lakay, pinilit ko anangan itay. Nasaya at mat no nangan. Ngam nagbasitikinan na. Ay, nasurukan ang makabulan tinapalabas. Si Pudrim Muarday di ospital. Ngam aging gaita, katkaslan abamban nuglat ta. Marik na siguro tinaglalaok abanog kan stress. So akas jay bakit? Saan ngamin nga umanay ti makabulan a panaginanana? Nang runa, kat madamapay lang ti panag... Nanay pele. Ay, umay ka! Inta kitaan ida! Apay anak ko, anya tinapasamak. Ni Caleb, nanang. Apay! Kanya tinapasamak. Ang bulbulay gaw-gawbot na nang hindi matala. Ay, Diyos ko! Ala, hintayon ni Diyos ospital! Ay, makapabanog. Sa dino tinagapwa, Marlon? Aday naramid mi iti bodega. Isumat lagayam Kunaklakit din no sa dino tinapanam. Oh, apay ka di? Itay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Ha? Ninanang yun samat dya mawag itay. Apay nga ta. Aday ta, umawawag manan. Sung bata mon, amang ano napatag ti ibaghanakan ka. Uwan. Hello, nanang. Hello, anak ko. Adda kami manin dito'y ospital. Ha? Intaray binikalam. Anya? Tatang? Nasaya at matadakan, anak ko. Apay akas ta ti langayo. Ayan ti aginak. Ti ko na ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, awan matawi jay. Jak nakita ti aginak ijay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yung liwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinatipker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Gat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinatipker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tatang? Nasaya at matadakan, anak ko. Ne, apay akas ta ti langayo, tatang. Ti aginak. Kuna ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam,
Kaslawan mo tentaw ijay. Jak makita ti aginak tatang. Agkalma ka lang, anak ko. Saan ka kumamakmakla at itibagakan ka? Anya ti kayat yung asawan tatang? Anak, aawanan ni Caleb. Anya? Saan? Saan na po na day tatang? Caleb! Caleb, anak! Inaramid amin dang iti doktor ti kabaalanda. Ngapawan lang ta. Saan? Anya ti ko ng Marlon? Jak maawatan. Manang, awanan ti ka na kam. Di nakman rabakan ni ti kasta? Pudno ti magbagak manang. Saan na nalasatan ti sakit na iti puso? Kasano na pasamak ti kasta? Nasurok ka makabulan laang sipud rimwar kayo iti ospital. Kunak man no ininutan nga agimbag ni Caleb. Intaray na dito'y ospital iti agsapa. Mawanan manang. Anya lakit din ti kasta ang mapaspasamak. Agawit kami di tabalayin ton madamdama. Nung nawaya kayo, umay kayo kinitatang. Sige, wan ading ko. Ibagak ka ni tatang. Ay, lay ka anak, tapay akas tatilangam. Tatang, jakam uno kasano nga ibagak ka da kayo. Anya day taaya. Sige, agtugaw kayo pay. Nagdagsan itirik na. Anya day ta. Imawag ni Marlon itay. Kahit, anya ti imbagana. Ay, makapadahanag mo ti kasta anak ko. Di mo mat nga ron idiritso nga ibaga no anya day ta. Tatang, awanan ti apo ko yun. Intaray da ka no iti ospital itay. Ngam talagang awanan. Anya? Anya tinapasama kiti apok? Jaka mo no apay napasamak da ito iti anak ko, tatang. Aging gaita. Jak maklon nga awanan ni Caleb. Agbalin ka natibkar, anak ko. Agbalin ka natibkar para iti pamilyam. Saan tayo nga amaw no anya ti plano ti Diyos iti pamilyayo. Nupay kasta. Amok nga adda tinasayat agasat nga agururay kada kayo. Tatang. Panunuten tayo langan. Anaragsak ni Caleb iti ayan tinamarswa. Kasta talaga anak ko. Saan tayo atengel ti bihag ti tunggal maysa kada tayo. Caleb, anak ko. Naitabunan ni Caleb, anak ko. Agawid tayo matan. Diyak kaya tapanawan ti anak ko, nanang. Awanan ti apo ko, anak ko. Amok ang arikat nga aklunan. Ngam nalabit nga agpatinggalangan bitatibiyag na. Apay akas ni nanang. Apay nga isupay tinataan. Iti sakit, iti puso. Awan mo ti amo ka nadagsa na basol ko. Tapno mapasamag ti kastoy iti anak ko. Aklunam as ipupuso tinapasamak, anak ko. Tawanan ti maaramitan tayo. Ti anak ko. Awanan ni Caleb. Mangantayon bakit? Sa anak pa yung mabisin. Iti agsapa di ka pinangan. Diyak nga rod marik na tibisin ko. Pangasim kumamat bakit? Di mo kumamat baybay anti salon at mo. Kasano aklahanin nga ino agsakit ka mat? Caleb, anak
Pangasim bakit? Mangan ka kumamatan. Di mo ngamin maawatan, direk na kas may sangay na. Maawatan ka, bakit? Amok naging gayta. Kat di mo pa'y lamaklon, tinapasama kiti anak ta. Kastakmat lang. Ngamkas ka na yun ko nga ibaga. Kan ibaga dananang kantatan. Agbalinta na tibker. Tawan daduma maramidan tayo. No iti mga klon iti napasamak iti anak ta. Kumusta direk na, manak ko? Feli, saan kumamot kasta, anak ko? Sumumbat ka kumamot. Ayun gayam, nagluto ak iti paboritom aban anak yo. Apay ngay, kitkitaan nakmatlatan akasta. Agsao ka mata, anak ko. Ay, Feli! Ay, Pele! Ay, lakay! Umay ka dito, yagawam! Papay, anya tinapasama ka? Diyan mo, kalaat matlatan anatalim o daw ti anak ta. Ala, magkatam ta itaray tayo ospital. Pasensya kayo no italaang anak ka umayak dito ospital. Adang amin insambot mi iti trabaho. Maawatan mi, anak ko. Awan matkit di tidakas anapasama kiti asawam. Anya ti ko na ti Doktor Nanang. Awan pagdanagam. Awan sakit ni Feli. Kinapudno na. Agdadagsan. No kasta? Masikugam ni Feli? Uwan, anak ko. Uray isaw, di na amo ang masikog. Di yo pa'y ngarod na kasarita, Nanang? Si kanto ti mangibagakan kwa na inton makariing. Anya ti aramidok dito ospital. Intaray da ka dito Tanatalimu daw ka kano ko na ni Nanang. Anya ti kahit mo akanen, bakit? Masapol amangan ka kadagiti nasusustansya amakan. Tapno nasalun at kayo, iti agbalim to nga anak ta. Ha? Anya ko na, Marlon? Sikog mo ti may kadwa nga anak ta, bakit? Anya? Iso amanipod ita. Di mo liwayan ti mangan, ha? Aywanam ti salun at mo. Ni, agalas 12 mat gaya man. Anya ti kaya tiyo asidaan, Nanang, Tatang? No anya ti adda dita, isulatan ti iluto, manak ko. Sigurado ka, Nanang? Wen. Si Kangay Tatang, amangan no damot kayat mo asidaan. Agluto ka manan iti special time. No anda pa'y nabati a karnit baboy iti ref Ay, sige. Sinigang ababoy latang arudan. Mapana ko niti kusina. Ayaban kay tulatan, into nakaluto akon. Sige, anak ko. Ay na, bakit? Dakil tinagbaliwan ti anak ta. Wen nga rod lakay. Sipod na amuan na masikog. Aramiden na mutan dagiti sigod nga aramiden na iti. Wen nga ron, bakit? Kat ado pa yan ti kanan na ita. Nanang, kita ti anak ko. Karuprupa unay day di manong na. Wen nga rod. Agpadada iti akong ken mata. Sayang, Nanang. Ay na anak ko. Di mon panunutin ni Caleb. Addan ijay heaven. Addan anghel tayo. Isuuti mang bambantay kada kayo. Abangan og balin ka manan nga emosyonal dita.
Diyak la malabdan ti agladingit. Tunggal malaglagip ko ti naunang anak mi kan ni Marlon, nanang. Naipas ngay kun ti may kadwa nga anak mi. Nga maging kay ta. Masaksakit hanak latta. Diyak ilibak. Mailiwak latta kan ni Caleb, nanang. Pudno day ta, anak ko. Ta saan tayo umat alinipat? Nupay kas jay tinapasamak. Talaga anarigat ti ag-move on. No anak ti pagsasaritaan. Ngamtay kanayon ko nga iba ka. Agbalin ka anatib ka, anak ko. Ayan dagiti aginak, tatang. Kas iti sigod nga aramiden daa, anak ko. At dadamanin ijay nakitabunan ni Caleb? Wen, at ginatang da sabong kan kandila para kano kan kuana. Ay, kailiw man siguro ti asawa mi ni Caleb. Isumat ti sang kaibagana. Anya nga oras sa pimanaw datatang. Itay alas 12 pay Amangan no mayat manen ti saritaan da kan nanang yaw. Sapay intugot da ni baby. Ay, amuda kano ti kabsat na. Diyak mababalaw ti asawam. Talaga adakkel ti epekto, ti ipupusay ti inaunang anak yaw. Ti out mo inton Sabado, lakay. Apay ka di ba, Kate? First birthday ti may kadwa nga anak ta inton Sabado. Adda ka di planom? Agluto akto iti pagsasangwan tayo. Awan na, sige, tagumatang akmat iti cake. Damanang layka kan tatang. Makaumay da nga ta? I-text ko ni Manang Layka, noan niya ti makunana. O sige man nga rod, tapno ammo tayo no makaumay da. Asikaswam man pa'y ti apo ko talakay. Anyat aramidam. Ay katulungak ti anak ta. Adumot gayam ti ginatang da mailuto para iti kasangay ti apo ko ta. Ay katuan Tulungam ida. Tapno nabibiait. Umaysamat da balayan guryaw. Wen, umaida ka no. Kayat da makita ti apo ko tayo. Ala, mutoy nga roden ti apo ko ta. Kita amangan mo't no makaturog ka nga gayaywan. Ay na, relax ka lang ka, di ba kahit? Mapan kayo laangan iti silid da, ta ikabil mo iti krib na. Ay katuan ala po, intan ijay silid. Happy birthday, Aliyah Apok! Come to Lolo! Nay, apay ngay? Kabuteng naksamot ti Apok. Saan lang nga nairuam kada kayo, tatang? Italang manin na nakita na ti gwapo nga apong na. Ada kayo magkaya ng tatang. Anya nga tinagluganan nyo? Kasangsangpet mila ang fele. Inaramat mi ti motor ni Manang yaw. Kumusta ka mutain? Nasaya at latamot, tatang. Di ka mo't siguro naglidlidayan niya. Saan amaliklikan no daduma, tatang? Mayat ti family picture yo anay sabit iti diding At darupa ni Caleb. Impaidit mi dayta, tatang. Isulaang mo ti amok apamuspusan, tapno makompleto kami nga ukpat, uray iti ladawan laang, tatang. Ay wun mayat dayta. Mala, ituloy ulat ti agbalin natibker. Di matliwayan ti agkararag iti Diyos. Ken di ka aglidliday. Ta sigurado, naragsakan ni Caleb iti ayan ti na marswa. At least ijay, awan marik na naasakay. Anya pa'y later aramidem ngay lakay. Di ka pa'y lanalpas dita. Agpalesak laangan. Agawa ang tanay, nakababain mo't numaladaw tayo. Sapay first Sunday of the month Ay na, di ka kadiaga pura. Tatang, Nay. agawaan nyo
Ay, Nangagmuday jay, agawaam ka no kung nati anak ta. Itay pa'y nga agururay da ijeruar. ala, umunakan. Sumaruno aktaw. Mabiita kaon. Nalpasan ti Misa bakit? Anya nga ti plano yon? Mapantayo mangan iti restaurant lakay. Amo ka di dananang kantatang? Wen, amudan. Agbanding tayo manmet. Uy na, tapno marelax mamat ti panunot bakit? At day tamat gaya man dananang kantatang. Anya nga'y anak ko, agawid tayo ka din. Mang restaurant tayo pa nanang, tatang. Ay, katuan Ay na, mayat day taan na panunot yaw. Panganan tayo ngay nga raw. Siyempre, iti paborito tayo a restaurant, tatang. Ay, mala, hintayo nga raw din. Ay na, mabisbisin ako na talaga. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Leteselo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.